Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rugende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 12 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda zibonekeza mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Congo, umwe mu miji igenzurwa n'igisirikare cya leta FDC. Abaturage baho bahaye ikaze AFC MRDP. Ibi rero bikaba byateje ikibazo gikomeye ndetse kuri ubu bamwe bakaba bari gutabwa muri yombi. Turaza kandi kubabwira ko Amerika yavuze ku cyemezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo gusenya umutwe wa FDLR ni mu gihe babiri baguye mu bushyamirane bwa Wazalendo na FRDC. Turaza kandi kubabwira ibyatangajwe na Ambasaderi Nduhungirehe ku magambo akomeye yatangajwe na Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kubabwira ko kugeza ubu amakuru hari amatsinda abiri yo muri Wazalendo kuri ubu akomeje kugenda arwana bikomeye muri Kivu y'Amajyepfo, ibyatumye abaturage batangira kwibaza icyo leta itegereje kugira ngo ibashe kuba yahagarika ubugizi bwa nabi bukorwa na Wazalendo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yikomye bikomeye kandi umuryango wa European Union iwuhora u Rwanda. Ibi rero turaza kubigaruka. Turaza kandi kubabwira ko bitakwira yavuze ko bikwiye ko igihugu gicikamo, avuga impamvu yabyo. Ibi rero bikaba bijyanye nuko bamwe batangiye kuvuga ko abagiye kuba barakanization. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'abasirikare b'u Burundi bivugwaho amakuru adasanzwe mu bice bagenzuraga, aho rero bavuye mu misozi bakaba rero bagiye ahandi. Turaza rero kubabwira ibiriko biragenda biboneka ngo ayikaze ku rupapuro rw'amakuru akomeye. Niba ari ubwambere dukurikiye tusho ndasabone uyongere mu muryango mugaro wajyemo kubana natwe ngaha muruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza vyibanda cyane ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Rikaduhere mu bice bigenzurwa n'igisirikare cya leta. Abaturage bahaye ikaze AFC. Umujyi wa Kamituga uherereye mu teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo ukaba umaze iminsi uhanganiramo abazalendo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Abawuturiye bahaye ikaze ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC MRDP twirwanaho rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Kuwa kane w'indwi iheze nibwo ahitwa Kamituga hakomeje kubera imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo. Iri hangana ryasize abatari bake basize ubuzima, abandi benshi barakomereka bikomeye. Bikavuga ko Wazalendo bashaka kugenzura iki gice cyo muri teritwari ya Mwenga. Ivyo FARDC idashaka kumva mu umunsi umwe bituma rero havuka imirwano ikomeye. Ibizatumye kandi abaturage bakora imyigaragambyo bamagana Wazalendo aho kuyikora bayikoze bitwaje ibyapa byanditseho ubutumwa bwabugenewe bagira bati ntitubashaka hano, mugende murabajura murabicanyi. No butumwa kandi bwanditswe mu magambo akarishye ariko hanini yagaragazaga ko badashaka Wazalendo muri iki gice. Bigeze ku mugoroba w'ejo kuwa gatandatu kwigenekerezo rya 11 gitugutu 2025 abaturage baturiye Kamituga biganjemo mu bwoko bw'abarega bakoze meeting yanitabiriwe n'abantu benshi cyane kandi ikorerwa mu mujyi rwagati. Batangazaga ko bahaye ikaze AFC MRDP twirwaneho. Mu mashusho berekanye ifoto ya Corneille Nangu muzabikorwa w'iri huriro rya AFC iherekejwe n'amagambo agira ati abacunguzi tubahaye ikaze iwacu Kamituga. Muri aya mashusho wabonaga abitabiriye icyo gikorwa bari abantu ibihumbi n'ibihumbi aho bari bakubise buzuye imbuga ya stade iri muri ako gace. Mu bundi butumwa bakomeje kugaragaza nuko
bavugaga ko barushye kandi ko baruhijwe n'ingabo za leta ya Congo, bityo bagasaba AFC guhita igoboka ikabavana mu maboko y'igisirikare cya leta ya Kinshasa. Igice cya Kamituga ni igice kizwiho ko kibitseho amabuye y'agaciro kandi anyuranye, binazwi kandi ko gifite ubutaka bwera cyane ahanini ku bihingwa by'ibigori, ibishyimbo n'imyumbati ndetse n'ibindi. Mu ndwi iheze mu ntango z'uku kwezi turimo, AFC yarimo irwanira mu bice bya Mwenga bihana imbibi na Shabunda ndetse na Warungu. Yanigaruriye tumwe mu duce two muri teritwari, bishatse kuvuga ko umwanya wari wose yakwinjira Kamituga ikatabara aba baturage ikabavana mu byago barimo, nk'uko bariko baragenda babitangaza. Mu yandi makuru kuri ubu bitakwira yavuze ko bikwiye ko igihugu gicikamo ku mpamvu zitandukanye yagaragaje. Bitakwira Justin wakoze mu nzego zitandukanye za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kuri bakaba ari we uhagarariye Wazalendo ku rwego rw'igihugu muri Politique, yatangaje ko bikwiye igice cy'igihugu cyabo kikomekwa ku Rwanda cyangwa se rukomekwa ku gihugu cyabo. Ni ubutumwa bw'amajwi yatanze bugenera abene wabo b'abafurero bo muri teritwari ya Uvira, Mwenga, Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ubu butumwa bwa Justin Bitakwira avuga ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari umuntu udashobora guhinduka ku cyo yavuze ngo kabone nubwo wamupfukamira ntabwo ashobora guhinduka na gato. Yagize ati Kagame ni umuntu udasubira inyuma cyangwa ngo ahinduke. Yavuze kandi ko ari umuntu uharanira kugera kure ku cyo yavuze ngo kurenza kure Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu uzwiho cyane gukomera ku cyo yavuze. Ati ni umuntu uharanira kugera ku cyo yavuze kurenza kure Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu arakomeye, tugomba kumutinya, bityo dufite amahitamo amwe yo kumukatira agace kamwe k'igihugu cyacu cyangwa tukamuhebera igihugu cyose kizima, bitaba ibyo tukarwana mpaka dushizeho. Yavuze kandi ko batazi Perezida Paul Kagame bakwiye kujya kubaza igitero cyase n'ibindi bitandukanye. Aho rero Justin Bitakwira n'umwe mu banyekongo bazwiho gukoresha imvugo ziserereza, ahanini akunda gukoresha imvugo z'ibitutsi ndetse zitari nziza ko mu bwoko bw'abatutsi, kuko hari nubwo agiye abita amazina abatuka agamije kubangisha abandi banyekongo, nk'uko rero byagiye bigaragara. Usibye rero icyo yagaragaje inshuro nyinshi ko akangurira imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo FDLR kwica ndetse no kubambura, by'umwihariko abanyamurenge, abatutsi bo muri bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'iki gihugu. Kavuga ko rero ari abanzi b'igihugu. Ibiro bikaba biri mu byatumye mu mwaka wa 2017 Mayimayi na FDLR n'indi mitwe yitwara gisirikare ishamikiyeho ihagarika kwica abanyamurenge mu misozi miremire y'Umurenge mu kubagabaho ibitero babanyaga inka zabo. Kuva icyo gihe kugeza ubu inka zibarirwa mu bihumbi 500 zaranyazwe, mu gihe abantu barenga 2,000 nabo bishwe, utaretse imihana igera kuri 200 yasenywe. Ariko nubwo abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakunze kwibasira u Rwanda ku ntambara ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu, bakarushinja gushyigikira umutwe wa M23 ururwanya, ahubwo rukabashinja gukorana byafi na FDL yashinzwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi ni uko u Rwanda ruvuga ko abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bihunze inshingano zabo zo kwishakamo ibisubizo ku gihugu cyabo, bagahera mu kwegeka ibibazo by'igihugu cyabo ku Rwanda. Ndetse kandi banavuga ko Kinshasa yirengagije gukemura impamvu muzi zatumye ibitwe mu 23 uvuka, mu gihe ariho igisubizo cyose kiri. U Rwanda kandi rwagiye rugaragaza ko igisubizo cy'ibibazo byose Repubulika ya Demokarasi ya Congo ari ibijyanye rero n'ibiri mu biganza byabo, ndetse bagomba gushaka igisubizo aribo biturutsemo, nk'uko rero yagiye abigaragaza. Ibi rero ni ibibaye mu gihe Amerika yavuze ku cyemezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR.
Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zakiriye neza icyemezo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisaba abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kurambika intwaro hasi kuva ku itariki 10 ukwezi kw'igitugutu 2025 ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize hanze itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Kengebomisa risaba FDLR gushyira intwaro hasi bakishyikiriza leta cyangwa ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni. Mu itangazo havugwagamo ko abarwanya FDLR bazarambika intwaro hasi bakishyikiriza leta mu gihe bazabategura koherezwa mu Rwanda. Ati igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiributsa abasirikare bose batemerewe gukorana na FDLR mu buryo bwari bwo bwose cyangwa ubundi. Kirasaba FDLR korohereza gahunda y'amahoro ikomeje bakishyikiriza leta badakoze ubugizi bwa abadakoze ubugizi bwa nabi cyangwa se bamene amaraso. General Sylvain Kengebomisa yasabye abaturage bakorana na FDLR kwitandukanya nayo ahubwo bakayishishikariza kwishyikiriza ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se MONUSCO, kandi nibatabikora FARDC izayambura intwaro ikoresheje imbaraga. Ni ubutumwa bwatanzwe mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'amahoro u Rwanda n'iki gihugu basinyanye i Washington DC ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025. Mu ngingo z'aya masezerano yagizweho mo uruhare rukomeye na Leta zunze ubumwe za Amerika harimo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, kandi ibyo bikazagenzurwa n'urwego rw'umutekano ruhuriho GSKM. Umujyanama wa perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika ku birebana na Afurika Mossad Boryus yanditse ku rubuga rwa X ko Amerika yakiriye neza icyemezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisaba ko abo muri FDLR barambika intwaro hasi bakishyikiriza leta cyangwa se MONUSCO nkuko biteganywa n'amasezerano ya Washington. Ati iki ni icyemezo ndakuka ni intambwe ikomeye mu ishyirwa mu bikorwa y'amasezerano y'amahoro ya Washington kuko gifasha mu guhererekanya impunzi, kuzahura ububasha bwa leta no gushyira imbaraga mu byo kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Itangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryo kwambura intwaro FDLR ni inkuru yafashwe nk'urwiyererutso ku ruhande rwa leta kuko bigoye gutandukanya umusirikare wa leta n'uwo muri uyu mutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iyi ni impamvu nuko FDLR yahujwe bizeruye na FARDC aho basangira kabisi n'agahiye bakambara impuzankano imwe bakajya mu bikorwa bimwe, cyane cyane ko impande zombi zihuje umugambi wo kugira n'aba abanyekongo cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo bijyana n'amakuru ahamya ko bamwe mu bo muri FDLR bakorera mu mutwe w'ingabo zinira Perezida Kisekedi, kandi ko binjiye mu mutwe wa Wazalendo ikomeje gukwirakwiza urwango muri iki gihugu cyazajwe n'intambara. Benshi bibaza niba koko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izemera kwitandukanya n'inshuti zayo z'akadosoka zanze kumvira, ikazasenya kugeza zimwe zipfuye izindi zigataha mu Rwanda bikabashobera. Ni ibintu byumvikana ko inshuro nyinshi abofisi ba FARDC babujijwe gukorana na FDLR ariko ntiyabyubahirije. Mu kwezi kw'icyenda 2024 ingabo za leta ya Kongo zatangaje ko zagabye igitero kuri FDLR muri teritwari ya Masisi, ariko biza kugaragara ko umutwe warashweho ari APCRS uyoborwa na Janvier Karayire wita generali ubwo byahiswaga ko FDLR igiye kugabwaho igitero. General Major Peter Cyumweru nkuba ari guverineri w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru yaburiye abayobozi bakuru b'uyu mutwe bimuri birindiro uretse gukorana n'ingabo za leta ya Kongo. Abarwanya FDLR bahinduye imyirondoro biyita abanyekongo, ndetse bamwe muri bo ntibakivuga ikinyarwanda. Ibyo bakoze kugira ngo igihe cyo kubashakisha nikigera bizagorane kubabona. Reka twakira umutama tubwira n'ibindi kubiriko biragenda bizajya bibafasha mu guhumeka igihe bagiye mu ndake. Nayo nta makuru rwose twangije kumenya, ariko hagati aho ngaho hakaba n'andi makuru yo muri teritwari ya Warikare. Ibintu biteye ubwoba, haturikiye ibisasu nabyo
muze ko mu mwanya rwose tubwira abadukurikiye. Yego turaza kuguha umwanya utubwire, turaza kandi kugaruka ku ibanga rikomeye Kisekedi yagiranye na Eric Prince yuro n'umuyobozi wa Black Water oro bari kunoza umugambo ukomeye kugira ngo akomeze amutize imbaraga mu mirwano ikomeye ahanganye mu n'umutwe wa M23. Turaza ro kandi banywanyi kwinjira mwavugwa n'amakungu ndetse n'ububanyi n'amakungu turebe ibiko biragenda bitangazwa. Icyo usabwa ro nta kindi kuri dukurikiye bwa mbere hitufyo ndasabone ntuzongere guce kukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha Mutama. Amakuru tuyaherehe wabanza ukatubwira ibijyanye no gutakaza nzibira kwa FARDC binyuze kwa M23 nanone bishobora kugera za Kisangani ndetse ariko by'umwihariko kutubwira ibijyanye n'uruzinduko rwa Bernard Byamungu. Ese bimeze gute noneho nze mbabwira ibyo muri Uvira, mbese banza dutangirire utujyane muri Warungu kugira ngo tubone uko twinjira mu mujyi wa Uvira rwagati. Nibyo nibijyanye n'ibikorwa bya gisirikare bikomeye kandi bikomeje mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho ku munsi wa gatanu w'ejo ku igenekerezo rya 26 ukwezi kw'icenda 2025 uyu umugaba wungirije w'ingabo za M23 General Byamungu Bernard uzwi nka Tiger 1 cyase Tigre 1 yakoresheje inama mu gace k'ingenzi mu rugamba Point Strategique, agace kazwi ku izina rya Nzibira, ashimangira ko bumvishe amarira y'abaturage ba Warungu, Mwenga, Shabunda na Uvira. Ibi kandi bikaba bigaragaza ko kujya mu cyerekezo cya Nzibira ari ugutakaza gukomeye kwagize ingaruka zikomeye kuri coalition ye FARDC, ndetse bikongera kugaragaza ko ibindi bice bifitwe na leta bizisanga mu boko y'amba 23 isaha iyo ariyo yose. General Byamungu wanaganiriye n'abaturage banzibira yabanje kugaragaza ko adashishikajwe n'intambara kuko ariyo mpamvu bagiye Doha, ariko yababwiye ko ibitero by'ihuriro by'ingabo za leta ya Kongo n'ibisasu biremereye byakomeje kuva muri Nzibira bijya mu bindi bice aribyo byatumye biyemeza ko kubohora aka gace kugira ngo abaturage bandi babashe kuryama basinzire. Yagize ati twe ntidukunda intambara irangira aruko abantu baganiriye, ariko leta ya Kinshasa ikunda intambara. Yagiye abaturage ko icyo biyemeje ari ukugarura ubuyobozi bwiza n'umutekano, ababwira ko bakora ibikorwa byabo nk'ibisanzwe birimo ubucuruzi, abana bagasubira mu mashuri, abahinga bagahinga, n'abandi bakora ibikorwa by'iterambere bakabikomeza, kuko icyo bashyize imbere nkaye mu 23 ari ukubashakira umutekano mu buryo bwiza kandi butanze amahoro. Mu ntangiriro z'indwi iheze nibwo abarwanyi ba M23 bashimangiye ko bafashe Nzibira yose nk'igice cy'ingenzi cy'urugamba. Nzibira ni ihuriro rya teritwari nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo, uva Nzibira ujya muri Warungu, bikaba bikomeza kugenda bigaragara ko ari no muhanda werekeje Sabunda n'ahitwa Mwenga, kandi ukaba ushobora no kujya mu ntara Maniemba mu buryo bworoshye ugakomeza Kremi mu ntara ya Tanganyika ndetse na Kisangani cyangwa se ahandi mu gice cy'uburengerazuba bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Gufata Nzibira kwa 23 bivuze ikintu kinini kukuba ushobora kugera mu bice byinshi bigize intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no kugera mu ntara zindi bishobora kuyorohera no kubasha kurinda ibice imaze gufata, ari nabwo zoroha kujya cyangwa se kugira uburyo bwo kwerekeza mu bindi bice. Aha kandi bivuze ko ari igihombo gikomeye ku ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zirimo FARDC, Wazalendo, FDLR, abacancuro n'indi mitwe ko bishobora kutaborohera kugaruka mu duce bambuwe mu gihe bakomeje kwamburwa ibice by'ingenzi Point Strategique. Nkuko ro biri kugenda bigaragara, ibi bikaba byahise bihindura insura kuri uyu wa gatandatu ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icenda 2025 ahagaragaye indege zikomezaga by'igitero bigateza ikibazo gikomeye. Amakuru yadushyikiriye yagaragazaga ko ibintu bitari byoroshye, aho drone z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo mu bwoko bwa CH4 zagurukiye Bujumbura mu Burundi zifite ibisasu biremereye, zitera ibisasu ahitwa Nzibira muri teritwari ya Warungu hagenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23
gatatu MRDP twirwaneho. Kuri uyu wa gatandatu ahagana ku isaha ya saa moya z'igitondo n'iminota 10 nibwo izi drone zarashinze biraziturutse Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aragaragaza ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kimaze igihe cyarahindutse ibirindiro bya FARDC bifashisha bagaba ibitero muri ibi bice bigenzurwa na M23, kuko no mu minsi mike ishize ikibuga cy'indege cyifashishijwe mu guhagurukirizaho indege za drone zitagira abapilote zarashe ibisasu mu basivili mu misozi miremire y'Iminembwe, Mukenke ndetse na Rugezi. Kugeza ubu ntiharamenyekana niba izi drone zishobora kuba ziri bwongere kugaruka muri iki kirere, ariko abakurikirana amakuru baravuga ko urugamba rukomeye kandi ruri kwitegurwa mu buryo budasanzwe. Mutama rero wakomeza n'andi makuru. ngira ngo abantu barabyumva neza yuko Kivu y'Amajyepfo ibintu bimeze nabi cyane, ariko aka gace kanzibira ko kakaba kanateye umujinya igisirikare cya leta Kongo FARDC ndetse n'abagifasha, ubwo ndavuga abarundi. Urabona n'indege niho ziri guturuka nyuma y'uko M23 umuyobozi wayo wungirije Jenerali Makenga havuye. Ubwo rero ntabwo ariho honyine, byo nibyo twagira ngo tubwire abantu. Yego, ubwo twagira ngo twinjire muri Sud Kivu. Ahitwa muri Uvira naho birakomeye cyane mu bitandukanye. Imbere wenda kugira ngo njye mu duce dutandukanye kuva mu majyepfo yo kuzamuka kugera mu bice byo ku mupaka wa Kavimvira, ari naho winjiza abantu mu bice bya Gatumba ndetse mu gihugu cy'u Burundi. Reka mbwira abantu yuko icyitwa gusubiranamo tumaze iminsi tubabwira cyabaye, noneho kikaba cyanatumye noneho abantu basiga ubuzima. Amakuru mfite narangije kwakira ndetse na bamwe mu baturage bari muri ibi bice barangije kutubwira ni uko ari isubiranamo rikomeye cyane ririmo riraba hagati y'abasirikare ba FARDC ndetse n'abo umutwe wa Zalendo, ariko ngo bikagaragara neza yuko aka kavuyo Zalendo barimo barakiramo cyangwa barimo baragaragaza ngo atari bo bonyine bakitera, ahubwo ngo bishoboka ko neza ngo yaba ari amayeri karabutaka y'umutwe wa M23 ndetse na MRDP twirwanaho bari gukoresha. Ariko nanone wareba ukabona harimo na kakandi kuko aba ari abasivili baba bafite intwaro babo bagera mu mujyi aho bayoboye bagatangira ibyo gusahura n'ibiki byose, ibintu bikazamba bikaba bibi cyane. Bibaye bibi cyane rero, noneho byagenze gute? Yego, ni ukuvuga ngo amakuru abaturage ubwabo baravuga bati icyateye iyi mirwano ntabwo turakimenya. Ati cyakora ariko inkambi y'itsinda rya Wazalendo ahitwa Runyuki yatwitswe, kandi muri Uvira harimo haravugwa ati ibindi birimo biragenda byangizwa n'iyi Wazalendo bitewe ngo n'uburakari. Yego, ni ukuvuga ngo amakuru aragaragaza neza yuko iyi Runyuki ibice nyine Wazalendo yabagamo ngo bagiraga gutya bakaza gusahura mu bice abaturage barimo bakaza kubirundamo hano, ndetse kandi ngo bakanashaka no kujya kwanduresa umutwe wa M23 ndetse ubwo ni ukwiyenza cyangwa se kujya gushaka uburyo batera bagaba ibitero ku mutwe wa M23 ndetse na MRDP twirwaneho na oda na nkeya mfite y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyangwa se abandi bayoboye urugamba hano baturuka i Burundi. Yego, agira ati imirwano yabaye rwose hagati y'itsinda rya Wazalendo ndetse na FARDC. Arongera ubundi muturage wo muri aka gace aravuga ati nibyo inkambi ya Runyuki yaratwitswe ndetse kandi abasivile babiri barishwe bitewe nyine nyuma yo kurasana kwabo bakimara kubatwikira inkambi. Ubwo inkambi ariko batwitse hakaba harimo igice kimwe Wazalendo babagamo, hakaba n'ikindi gice ngo cyari kirimo abaturage. Ngo urumva ko bari baranatangiye kwinjira mu nkambi z'abaturage Wazalendo nyine. Yego, barongera aravuga hari uwitwa Andrea Byaduniya, uyu nguyu we baranamuzi cyane n'uhagarariye inyungu za sosiyete sivile mu karere muri teritwari ya Uvira. Yavuze yuko ngo umusirikare
nawe ubwo ni uzi by'abasirikare ko aba babiri ba mbere bari batubwiwe n'abaturage babiri ngo uwa gatatu rero ni umusirikare yego yego yishwe ndetse na bagenzi be bagera kuri babiri barakomereka. urumva ubwo rero igikomeje kugenda kigaragara n'ubundi wazarendo na FARDC baracyakomeje gusubiranamo ku rwego rwo hejuru, ndetse bikaba bigaragara neza ko biri bukwire hafi umujyi wose, kuko nk'ubwo ngubwo saha gusa n'ibice bya Uvira yo hagati ndetse n'ibice by'amajyepfo ashyira uburengerazuba, ubwo ni ibi bice nyine byegereye neza ikibuga cya Tanganyika. Biragaragara neza yuko hakomeje kugenda humvikana ikintu cyitwa akavuyo gakomeye cyane, ku buryo nk'ubu ngubu rwose hafi kuri uyu muhanda rute national nimero 5 hafi y'ahantu hitwa kwa Masjida Toka havugiye amasasu ku rwego rwo hejuru. Imbere yaho naho kuri Tekino exclusive ya Uvira ni inzu n'ubundi ikoreramo Tekino, ndetse ariko hanacururizwa n'ibindi bintu bijyanye na electronique, naho havugiye amasasu. urumva yego mu muhanda wa Avenue izwi ku izina rya Hafi cyangwa se Avenue yo yitwa Bascongo, naho havugiye amasasu. byumvikane ko n'ubundi bameranye nabi cyane muri ibyo bice, kandi n'ubundi biracyagaragara neza yuko ari gusubiranamo kwa FARDC ndetse na wazalendo mu bice by'ahitwa kuri expertise. Kuri expertise naho nuko Avenue yitwa Shabunda neza n'ubundi naho umanuka kuri Pentagone ni hoteli nahita hoteli kuko wenda kuba nka hoteli, ariko ubundi mu by'ukuri umuntu yavuga ko ari nk'akamoteri kuko ntabwo ari nini cyane, ariko n'ubundi ubwo umanuka werekera kuri Stella naho havugiye amabombe, kandi bombe nazo byavugwaga neza yuko ari iz'abasirikare ba FARDC ndetse n'abazalendo barimo baragira gute, barimo barashwana. haba wenda Mutama hari urwego rwaje guhosha ayo makimbirane? ishwi narwo kubera yuko ni ibintu birimo biraba n'ubundi bose birata ubuyobozi bavuga bati nitwe tuyoboye aha gutya na gutya, nyine ukabona ko ibintu bimeze nabi cyane. igiteye impungenge rero ni uko mu bice bikekwa ko nanone bishobora kuba byaturukamo umutwe wa 23, ubwo ni kuri uyu muhanda uva Kamanyora gukomeza kuza kwinjira muri Uvira, naho haracyakomeje kugenda humvikana akavuyo gakomeye cyane, kuko abazarendo ngo barimo baratega abantu baturuka muri iyo mihanda nyine bavuye mu byaro guhaha bakaza mu mujyi, naho hakomeje kugenda hagaragara ikintu cyitwa isubiranamo ryo ku rwego rwo hejuru, cyane cyane nyuma yo gusahura, kuko n'ubwo ngubwo hafi neza ya Medical Centre Source Village imbere neza cyangwa se en face ya biro ry'igrupo ya naho humvikanye amasasu. kuri meze nabi cyane muri ibi bice bya Uvira, tutibagiwe n'ibice bya Kavimvira neza hano kuri parikingi yitwa Kinyange, ni hoteli na bare byegeranye neza, naho n'ubundi humvikanye nanone ikintu cyitwa amasasu akomeye cyane. wumva Uvira hafi ya yose gakomeye cyane ku bwumvikane bukeya. igiteye impungenge rero ni uko abatari kumvikana ari abakabaye bumvikana, niyo mpamvu bavuga ngo byashoboka ko ari umutwe wa 23 wabazanye mu kintu cyitwa umwiryane, kuko niyo strategy bajya bayikoresha cyane no kuva na kera bagishaka gufata umujyi wa Bukavu. Mutama, mu makuru mwumva ko izasarambiza ibikora mu buhe buryo? birumvikana bo baravuga yuko bashobora kuba bafata bamwe muri aba bazarendo bakabinjizamo nyine abandi basivile ngo bakabaha amafaranga. yego noneho rero ngo batangira guteza akavuyo nyine. yego noneho rero birumvikana nimba umuzarendo afite amafaranga nabo nibyo baba bashaka, ntibabura icyo birenzaho ku
igisirikare cya leta dore ko bapfa byinshi n'amafaranga aba yaroherejwe wazalendo bayabone mu bihe bitandukanye. Nibyo biri kuvugwa mu mujyi, ariko mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo bifitiwe fagite ku buryo umuntu yabishinga hagati ngo avuge ngo koko n'umwiryane uri guturuka kuri 23. Ibigaragaza ndetse bigashimangira ko isaha iyo ari yo yose urugamba rushobora kuza gukomera, ibintu bikaba bibi cyane, ibiro bikaba bihura bikomeye n'ibiri gutangazwa n'abanyapolitike bo ku ruhande rwa AFC, aho bamaze gutangaza ndetse bagaragaza ko bafite gahunda yo kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bitakiri ibanga. Ibiro bikaba byamaze guteguza Kinshasa ko igomba kwitegura imirwano ikomeye. Ibiro ni ibyatangajwe n'umuyobozi mukuru w'ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho Colonel Nanga yatangaje ko bafite inshingano yo kubohora igihugu, abatuye mu duce bakabona ko bagezweho n'imiyoborere myiza. Yabigarutse ubwo yasozaga amahugurwa agamije kongerera abakozi ubushobozi yashojwe ku igenekerezo rya 23 kwezi kw'Icyenda 2025. Nanga yavuze ko impinduramatwara bari gukora ikubiyemo impinduka zikomeye, aho yagize ati ibikubiyemo n'impinduka zikomeye mu bice twabohoye bigomba kugerwaho n'imiyoborere ntangarugero. Komeza agira ati akazi kacu ni ukubona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abaturage ba Kongo basubizwa agaciro. Yashimangiye ko impinduramatwara ikenewe cyane kuko guverinoma ya Kinshasa yananiwe kuyobora igihugu, iheza abanyekongo bamwe abandi irabihakana. Nanga yavuze ko ubutegetsi ugomba kubuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butemewe n'amategeko kuko Perezida Kisekedi atatowe, bityo ko nta nzego z'ubutegetsi ziriho z'Kinshasa. Yavuze ko amezi 9 AFC maze iyobora Goma na Bukavu beretse abanyekongo ko bashobora gukora impinduka nziza. Nanga yijeje abo mu bice bitandukanye ko bagomba kuba bakitegura kubayobora. Abivuga yagize ati turaje mutegereze, turi mu nzira. Ibiro bikabe biri gushimangirwa n'ibigaragara Rubero n'ahandi hatandukanye. 23 zikomeje kugenda irungika abasirikare benshi. Ibiro bikaba bigaragaza ko bakomeje umugambi wo ko uba barwana ibiri guteza n'ubundi byago bikomeye muri societe civile. Mutama ngayo ngukorero nibiri ko biragenda vyibonekeza. Biranguramo bakano byarushijeho gukomera ndetse no gufata intera bwana kumenyesha amakuru. Kubera yuko byose biragenda n'ikijyanye n'imyivumbagatanyo cyatuma iby'uruvanganye ikomeje kugenda iba mu bice bya Uvira. Bigaragara neza yuko abaturage nabo batangiye kuvuga ngo byange bikunda ahantu naho hagiye kuba imirwano bakurikije uko bibona. Bamwe bakanabona ndetse nabo 23 yataka Kivu y'Amajyaruguru muri ibyo bice bya Rubero, bakavuga bati wenda ntabwo bazongera kwataka vuba Uvira, ariko nanone wakwibuka yuko bakomeje kugenda banasohora abasirikare benshi cyane. N'ejo bundi basohoye abasirikare 7,000 bazwa special. Urumva rero byanga bikunda ashobora kuza kuba ikintu cyitwa imirwano. Ubwo rero wenda twakwinjira muri Uvira noneho nkabwira uburyo ki abaturage bamwe batangiye kuvuga yuko ngo bari gutabazamo 23, ubwo ariko ni abayishyigikiye mu by'ukuri ukurikije uko bimeze, mu gihe abandi batayishyigikiye barimo baravuga ko bagomba mu by'ukuri gutabarwa ngo na FARDC kubera ngo abazarendo bakomeje guteza imyivumbagatanyo mu mujyi. Ariko nanone nabyo bikagenda bishimangira ko harimo haragaragara imyiteguro y'imirwano karabutaka. Yego tubwire Mutama. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana byabaye ibindi. Bamwe mu baturage banatangiye rwose gutanga ubutumwa. Hari umwe mu baturage uherereye muri Uvira mu ntara y'Amajyepfo mu gice n'ubundi kigenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego gutya yandika ubutumwa arabutwoherereza, ndetse yewe nabonye yanagiye abwoherereza mu buryo bugiye butandukanye ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo atashatse yuko mu by'ukuri amazina yatangazwa. Ariko yagize ati ino iwacu abantu bakomeje kwitwa umunsi ku wundi. Ati barimo baricwa na wazalendo ngo ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR na FARDC.
noneho arangije aravuga ati uretse kandi kubica ngo mu masaha y'ijoro barimo barabambura bakabambura ibirimo amatelefone cyane cyane ngo abawazalendo amafaranga ngo ndetse n'ibindi bintu by'agaciro. Yego. Uyu muturage kandi avuga ko nanone ngo yaba ari abo mu bwoko bw'abanyamurenge ababwira n'abandi kuko uyu nguyu we ngo nuzuzina yambwiye ibyo ngibyo ngo kugira ngo numvishe yuko ntaho abogamiye ari kuvuga ibyo ari byo ubwo nanimubajije uko bimeze cyangwa se ubwoko arimo kuko hari ababigenderaho cyane ambwira ko ari mu bwoko bw'ababwira ariko ngo adashaka kugira icyo abivugaho n'amazina ye yanga kuyatangaza ndetse avuga ko ahantu bikomereye cyane ngo ari muri iyi nzira ivuye ku kibaya cya Rusizi yinjira mu mujyi wa Uvira ikorwamo rwose ubugizi bwa nabi bwo ku rwego rwo hejuru. Uyu nguyu rero agatabaza ngo abo mu mutwe wa 23 bigaragara neza yuko batangiye gutekereza yuko hashobora n'ubundi kuba hagiye kuba intambara ko baravuga bati wenda Goma na Bukavu barahageze ntabwo tucyumva abantu bavuga nubwo bamwe banavuga yuko nyine mu bice umutwe wa 23 ngo ugenzura utapfa gutangaza buri kimwe bamwe barabivuga ngira ngo urabizi. Yego. Akavuga ko rero ahitwa muri Kiribura quartier ya Kavimvira Karundu ahitwa Shishi ndetse Senga ariho birimo bigenda bigaragara ariko byagendana n'amakuru tugenda tugira byo ukabona ko byanga bikunda harimo arabibazo bikomeye cyane ahitwa za Murongwe ndetse na Ndimba ngo bikomeje gufata intera. Urumva rero ko ibintu bigiye kurushaho gukomera nimba abaturage batangiye gutabaza inyeshyamba bwanamumenyesha amakuru. Yego, mbere yuko nyine uri buza kutujyana no mu minembwe na mikenke na rugezi ukatubwira ibiri kugenda biba ndagira ngo twemerere turihe ku bijyanye na Kisekedi uvuga ko yahuye na Eric Prince uyu ni umuyobozi wa Black Water bivuga ko bari mu mipango mishya n'ubundi ishobora guteza imirwano ikaze mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni son excellence Félix Antoine Kisekedi president wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahuye rwihishwa na Eric Prince umunyamerika washinze umutwe w'abacanshuro yise Black Water. Aba bombi bahuriye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Kisekedi yitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Eric Prince asanzwe afitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amasezerano yo kuyifasha gukusanya imisoro ituruka mu biyaga y'agaciro ndetse no kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. Gusa amakuru avuga ko yanohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abacanshuro abanyakolombia mu rwego rwo gufasha iki gihugu guhangana n'umutwe wa M23. Kinyamakuru cyinjira inkuru ziremereye za Politique Africa Intelligence kivuga ko ubwo yahuraga mu ibanga na Kisekedi intego y'umuhuro wabo yari yo kuganira no gusuzuma ibigomba gukurikirana amasezerano ibasinyanye mu kwezi kwa 12 muri 2024. Iki gitangazamakuru kivuga ko ari amagambo uriya mugabo usanzwe utunze za miliyoni z'amadolari y'Amerika yifuza kwegukana isoko ryo gusana indege z'intambara z'igisirikare cya leta y'intwaro rusange ya Kongo FARDC. Ni isoko rero risanzwe rifitwe na sosiyete ya Gamia RDC yo muri Bulgaria yari yaranafashije Kinshasa kuzana abacanshuro b'abanyaromania batsindiwe Goma na M23 mu ntangiriro z'uyu mwaka. Iyi ni sosiyete kandi niyo icungira umutekano zimwe mu ndege za FARDC ndetse bagakurikirana n'ibijyanye n'ikoranabuhanga ry'izi ndege. Amakuru agaragaza ko raporo y'impuguke ya Loni ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agamira iteganya kurangiza imikoranire ifitanye na leta ya Kinshasa bitarenze mu kwezi kw'icyenda. Gusa bivuga ko hari bamwe mu bacanshuro bayo babarirwa mu 120 bakiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gusana indege z'intambara za FARDC na drone. Kuri sosiyete ya Frontier Service Group FCG ya Eric Prince isanga ari umwanya wayo gusimbura agamira
kugira ngo abe ariyo izajya isana ibikoresho vya gisirikare vy'ingabo za Kongo Kinshasa ndetse no guha imyitozo brigade ivanze y'ingabo za kiriya gihugu nkuko bitangazwa. Amakuru kandi avuga ko FCG inashaka gutanga serivisi z'ubwubatsi rusange n'inzego za gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushyigikira intambara iki gihugu gihanganyemo n'umutwe wa M23 nkuko biri kugenda bigaragara, bikaba bivugwa kandi bikemezwa ko hakomeje gahunda ikomeye yo kugira ngo aba bacancuro baze batange umusado ukomeye kuri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo imaze imyaka irenga 3 iri mu ntambara ikomeye n'umutwe wa M23. Mutama rero ngayo nguko wakomeza ukatujyana mu minembwe mikenke Rugezi hose ukatubwira ibiri kubera mwabira bice vyegereye Fizi. Nukumenyesha amakuru bikomeje kugenda mu by'ukuri bifata intera, niko navuga ngira ngo twari turimo duherutse kubabwira amakuru y'ibyakomeje kugenda biba cyane cyane hano muri Gipupu ndetse n'ibice bitandukanye n'ubundi by'umurenge Minembwe ndetse na Mutenge, tutibagiwe nyine na za Rugezi. Ubu rero biracyakomeje kugenda bifata intera kubera yuko nko mu gitondo amakuru yazindutse n'ubundi angeraho aravuga yuko FARDC ndetse n'abafatanyije wazarendo FDLR ingabo z'u Burundi nabo n'ubundi ngo bongeye kwinjira mu duce twahitwa Bunda, ni muri secteur ya Itonge, ni kundi munsi ubwo binjiye ko no mu minsi yashize nuko byari bimeze, gusa bikavuga yuko ngo hari umurongo muremure batigeze barasa, ariko ngo bigaragara neza yuko n'ubundi bari kugenda bikusanya bajya kwinjira mu bice abashyamba bagomba guteguriramo imirwano ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ibi biranagenda binahura kandi nanone n'imyiteguro y'umutwe wa M23 ndetse na twirwaneho, bivuga ko muri ibi bice baherutse kwakira umusada ukomeye w'abasirikare baturutse Bukavu ndetse na Goma, bikavuga ko cyane cyane ngo hashobora kuba haza kongera kwima imirwano ikomeye cyane muri izi nkengero za Gipupu mu bice bya Rusamambu ndetse n'ahitwa Rwinsankuku n'ahandi, ukurikije uko ibi bice birimo biragenda bitegurwamo imirwano kuri buri ruhande. Ubwo rero situasiyo irumva irakomeye cyane muri teritwari zitandukanye z'intara y'Amajyepfo. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana mumenyesha amakuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane kuri udukurikiye bwa mbere, hita ufyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.